and a motimini, a cover strong and coma obibia sedane da munya ebre, a dra etie, and somewhere ye day ever so more. It was too much G8 so. Everything for someone winning a year, a buyer be a one of the dane da, some penny penny, money pan a pen once, one of the dane da will make it a year controversies. Eddie. Epe attention de bia wo ye enoma se de nipa ebe ka ne ho ase na enrada wo ye bi na se de ye twa ede bo no no ama wo twa U10 ama aba ye ensesan ye e wo ne nsam a wo ka ye no e ho na abusuafo mama ye mbonra ensem no emu se de monim no enum tuni abaya eye Wendy Shay enrada wo de be de ko ne Twitter page e wo kotro ye se the 4S actually so no or per eye say or no part of the 4S ye can answer na chese eye wo no Shatawale sa kwodie na Stonebwoy na wodi ensem we kokoto eye ne Twitter page no ankoye ye nua bema eye Samini ede ema wo no so eteki to no so ne tweet ekokoko schoolie eye abaya no manu hunu sem or ye can esa de wo mu bebre na wono no ni din no WS Wendy Shay enye Shay Wendy enti no wontimi emfa no ho ememekto s ne ho ena biemu so wontimi nyi ono as a legend no s no emfree enti wo de kokoto ho said there must be power in the letter S. You need to suit it. You need a suit with it written on your chest. Laugh out loud. You want to make lists. You want to make the list so bad. WS. S for stamp. S for spirituality. S for seriousness. S for simplicity. S for solar. Make I continue. The name must start with S. If anything, we any and someone Samini or no so extra edit to on me no crampo. Emma ni abema abeku Santana crampo edin hubejimu ebi ka se as a Wendy Shay. Would S na wedge no edi Wendy no so no crampo to me the eka for S no ho de no so abeku Santana no AS. And so no so yi a nefro no so aka S no hunti any sadia any as a number S pa dia ne no so o deserve se ni din ekoko ka ehun ebi we ema Twitter users no so de ne bebre na eba ye ebebesre abaya no ka se wo pay attention wo ye attention seeker na ebie mu so no ono da no wo create controversies de pe hype de pe edin ne ho kone ba na ebusuo be ka ye Wendy Shay ya emre bi atwa mu wo de betu edwa se wo no or compare no ho ohun ne ho se what say Beyonce what say Cardi B ne ho nkro ne ba what they buy international say akwa ye ade a dodo na enim no ese wo ye all the time wo pay attention wo pay bibia nipa ebe ye de ebeba be kan ho asem na emra Samini be kan ye schoolie no ema beku Santana so de ne de ebebetwa eto ne ho na Wendy Shay ema a quick U10 Aba rank Samini first on her 5S list no ho na oba ye no and wo sa call on Twitter biem ekokotro ye say or say the 4S myself Shatawale Sakwadie and Stonebwoy meaning they are musicians ruling the industry but now we are 5 and what you say according to Samini ni poster what they eba ye no enti no na che say S no say no wo mo aba ye 5 na no and what they to eja SM S no ejina ho they say you make me wanna rearrange my name so I wanna put Shay before Wendy cause S is sexy, S is super, S is star, S is senior, and you are senior. Officially the 5S Samini, Shatta, Sack, Stonebwoy, and Shay. We ene ne ya wode ekokoto ne Twitter na chese the Samini kan kire no say ane wo pe 5 and as wo pe the 4S pan de wonu Wendy Shay won kan ho esan say wonu ni din WS ene de kan wo ka se so percent wo rearrange ni din dia ene obetimi aye obe odi Shay mum ba be di kan before Wendy nti be Shay Wendy nti say no still na oguso kan say the 5S no wonyi ni ho emfiri mu wo ka ho ebi na mum ode Samini ababa be ka ho na ohun ni say Samini no the senior into officially no 5S no the Samini na edikan na wode Shatta Sako de Stonebwoy na wonu Wendy Shay wo twa eto na say wo mum the gurus eba enwum tuo mu a
womo ene womo achese womo ayo ayire womo ho aye adwumaden achese womo ene eye musicians a womo eruli ewo Ghana music industry no emu awo no ene queen of the queens ewo eye Ghana music eba emano afade awo no ena etope ma emema ne de wode ma eye Samini wode ma Shatawale wode ma Sakode no wode ma eye Stone Boy Bim wode ede eye emema na fande wode 4S no ema wo mba emma na fa no de wono esingle no ho out as the S awo gina emma no nyina emu enti wono eye oba woda eye emema enan entemu a womo eye the ruling Ghanaian music personalities a womo ade a womo edi emu eye pop now what didn't same way to edwa ewie ya na wo making the U10 efa the statement will be making it the first time so womo ye for nana Samini enka ho na face Samini bebe kasa ye wode na ba be ka ho no e na Ghana force we dwane kado ai we dwane pa na nka wo anka wo be fro so wo main ka betimi akom wo sori adane da entokohunu e na wo pe said ye kwapin polo kan na ye pepepe dane da wo de eye ensem ne ntokwa bibia na wo de air trend said de be ya wo betimi e de akoso we ya wo ye na eye ade bia wo pe de agina so e de aye den a trend said de wo call eye interview ye kobusa bullet won sensem a eye afi na wudin air trend e na bullet question ayi na Romeo questions obusa wo na nya okay okay you say nyina ni nyina ye won hyehyeye e na wo hyeda ye said de be ya nipa ebehu sa won so wo ho no sa esu ene eban no ehu ebehia se wo begyae ede ato honum na ayeden aboa wo anya sa pan dia wo nyum to mu no enya de so betimi akọwo enim na abusuafo moma yenkenkan eye adwintwe no bi a ebaye Jenua ye Gilbert ede ebe same. From the onset, I saw this lady, Wendy Shay. I never liked her, and I can never like her. You see, now you see how you have disgraced yourself. Shame on you. You can never be part of the 5S, never ever in your life. And also dear, I don't know. Also fitida wo hu eye abaye na ni bonu sum ebra eye eboni efri mu actors wo bebe share na nan eye no ho so wo be take over of eye eboni ni dwumadi a wo die no wan penasem da na wan penasem so eda na ebia enie ene se ene dey wagu nanimu asese se watwa U10 wo ba be ka sen han wo de ebi ehihye mu ni to hu ni se abaya ne de enya de se wonu wo betimi akonkan ewo ne nyuntum se wanyai sa eye controversies a wo de eba ewo animnimu a emboa no entimi ema ne entumpon enko babia eda ye nua bi so ede ode eba yo osem always want to fight with the men. Abba, are you a guy? Or no so ede eno no sit down da wo hu se eye Wendy Shay wo pese wo ne emema e na ekon na so adan wo ye be ma na wo mu yo ba enso so ede a emema e pre ho ne no e na wo no so ye na adwen se wo pre ho ebie na nka we de wan ko kasa e na nka anye den ye nua bi so ede a wo de e ba ye osem you dear I don't understand. You always come out with an outrageous comparison. Like the other time you came and you compared yourself to Beyonce, Cardi B and others. And now you are telling us that you are part of what? You are part of the musician ruling the Ghana music industry. Oh, please. How can you compare yourself to Shatawale, Sakode, Stone Boy and Samini? Please get out from there. You can't compare yourself to them because they are legends. One also so ne dia wo de eba ye no. Wo say abaya we krampo de dan da wo ye comparison bi aya wo dwen ho a won te ase ebre bi wo say an woni Beyonce ese afa Cardi B ene won kwore ba say de eye emema mum ena woni wo mo pre so eye Shatawale Stone Boy ene eye Samini ne Sakode na won wo hu ne se wontimi emfa wo mo entoto ne ho de biara eda enti wonyi ne ho krampo emfiri wo mo ensemu no wonya de wo ye na emfa so de bia embre enum yenua eyetena ede ode eba yemfa ne yemfa ensi or say Wendy, I think it's time you be on your lane. You are a female artist and be on that lane. Stop being like a man. You can never be like a man. Let the men do what they are doing and you also do what you
you can do, and stop always comparing yourself to them. Ono so ne dia wo de eba ye eno no ohun ne se eye Wendy Shay wo your bam enti wonya se da ne da wo ye emema no ma no onye ma e de wondi ni lemu ma ye ade ane wa ye bi no wonya mema so so ma wo mo enye wo ma de because wo no ye de sa akodi agina ho ne ye ka che ne so wo ne sa akodi enrapia ontimi ndru ba bia ye on ne stone boy agina ho ne ye ka so wo ne no enye ye anya de so betimi aye san so na shatawale ye de ni gina ho se wo ne no enye enrapia ne ye a although se wo ne shatawale atonyomo ne ye aba e ono ne level e dru shata ne level ankasa se wo ye ni show ane ye a wo no enya de so betimi aye sa de ni bi enti no wondi ema de mu na emema no susu wo mo endi wo mo susu elem abusiafo aha ene edi edwumadi no ebese se de wadwen eche obi afabra e wo too much in eche comment section wo akonya nso so betimi subscribe to your channel no na wa share dia ma abusiafo enuanom ene adofo ebiemu nso betimi afolo ye wo Instagram page @tumaginh_midin ene ekiasi kapa dasene yebesa ne share fitiani asese ne din ene your friend say mechanic zana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe